لهر جهه کې بن دم باش هذا پیشکش کرنا بولتن آدم جمیر شش و دست پێکەی دەژی گرنگترین سەرنووچە. گروپەکە چەکدار ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê vekişiya û berev bajarokê Tel Rifat birêket. Sîxuriya Iraqê dibêje kampa Elhol ya dibin destê pêde debûye cihê encamdana civînên Daişê. John Bolton dibêje Amerîka û İsraîl wê bi hevbeşî çawaniya ji nav birina hejmûna Îranê li Sûriyê gotûbêj bikin. Rejêma Esed desteserkirina mal û milkên welatiyên gotiya Rojhilat de berdewam e. دوباره سلاو علی مسلم اندامه کمیته نوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه ده خویاکرین کو لگوری لهفته گشتنا روسی ترکی هزن روسیا و توا چکدارن دنویش تل رفعت وکشنو بجارو کو ارادستی ترکیه و گروپن به سروری کرن. سرکردهیکی پارتیا دموکرات کردستان سوریه دبیجه پیشهاتین داویم بجاروک تل رفعت ددنا خویاکرین کو بجاروک تل رفعت و ارادستی ترکیه وره کرن. علی مسلم اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه راگهاند که دوزا باجاروک تل رفعت یک و دمان هادد بین دست روسیه و چکدارین رژیم اسد و حسده ده بشتی جوین ولادیمیر پوتین سروک روسیه و رجب طیب اردوغان جارکدن بو دوزا که سرکن او برا روسیه و ترکیه ده. مسلم دا خویا کرن و که خویای پشتی جوین نابرا پوتین و اردوغان ده بریا چند روزان هات انجام دان لهفتگ هشتن لسر چارنویسا باجاروک تل رفعت و ادلبه هات کرن و اول هفتگ هشتن دسپیک که جبوری کفتنه. و که علی مسلم دا خویا کرن لگوری کل هفتگ هشتن روسی ترکی هزن روسیا و تبایا چکدارن دن و اجو تل رفعت وکشن و باجاروک و رادستی ترکی و گروپین بسر و وره کرن. او جه لهم بره تنازلات ترکیه جه بشکی جه هجمونا خوال ادلبه داکو روسیا و رژیم اسد چکدارن هیئت تحریر الشام جناب بن. علی مسلم تکزیل سروی چنده که رو گوت که ترکیه بردوام هول دیده باجاروک تل رفعت کنترول بکه جبر باجاروک تل رفعت استراتیجیه و ریک بازرگانیا گرنگ نوبر حلب و ارفاده. بریا چند روزان و بتایبت پشتی انجام دانا جوینا پوتین و اردوغان لموسکو بدروجان ازن روسیج باجاروک تل رفعت و کشیان و چکدارن رژیم اسد چونه در دورات تل رفعت. سرکرده که کرد سوریه درباره چرانویسا کردستان سوریه زانیاری نو اشکرد که و دبجه روش هاتیا گوهارتن. سرکردهیکی کورد سیناریوین لپیشیا روجهلات و روجاوای فراتê eşkere dike û dibêje rewş li Sûriyê berev çareseriyên dawî diçe. Serkirdeyê Kurdê Sûriyê du roja yekşemê 15/4/2019 got rewş li Sûriyê berev çareseriyên dawî diçe û ew jî wê li gor berjewendiyên dewletên zilhêz be. Taybetî piştî nemana rêxistina terora Daeş bi awayekî leşkerî li navçeyê. Her wî serkirdeyî da zanîn ku çend sînaryo li pêşiya Kurdistana Sûriyê hene. و یه هری نزیک جی اوا کو هزین پیشمرگین روش پاراسنا روجهلات جمع فراتب کا دگل هشنا بشک ج قصده پشتی پاغش کرناوی وشنا هزین عربی ج قصده یک سعودیه و دولتین گنداوین عربی رازین لسر اندام کمیته نوندیا پارتیا دموکرات کردستان سوریا عبدالرحمن اپوراگهان کو روش لسوریه برف چارەسەریین داوی دچه تایبەتی جی پشتی نمانا داعشل باغوزه اروها دازانین کو هزین ناو دولتی و هریمی دست پێکردنا پێش ڕۆژا سووریە نەخشە دکن و دەستپێکیش کوردستانە سووریەیە و دابەشی دوو بەشان کردیا کو ڕۆژهەڵاتە جەمێ فەراتێ هەتا کۆبانێ ئەمریکا کۆنترۆل کردیا ڕۆژ ئاوای فەراتێژی رووسیا کۆنترۆل دکە و مەترسیا تورکیە لەسەر دەڤەرێ نەمایە هەروەها ئاپۆ گوت قۆناغایەکەی پێشمەرگەی ڕۆژ دگەل بەشێک ji قەسەدەی بپارێزە وێ پرۆژەیان نەتەوەی کوردی و کوردستانی دگەل پرۆژەیان ناودەوڵەتی هێلا ئەنەرجیە بپارێزە و بەشێ دووەم jî وێ ڕۆژاوای چەمێ فەراتێ بگرە و هەروەها ئەو jî divê digel پرۆژەیان نەتەوەی کوردستانی پرۆژەیان ناودەوڵەتی هەڵبگرە و دێ پێشمەرگەین ڕۆژ ئانگۆ پێشمەرگەین کوردستانە سووریێ بپارێزن. گروپن چکدار لعفرین برف تر رفعت و تفگر کرد لگوری جدرک تایبت جا عفرینه کو جبوی ارکی اشکره کریا 4 اتومبیلین لشکری به چکو بارین خواه با جاده محمودیه با جاده سرایا و برف ریا عفرین حلب چون هروهاوی جدری اشکره کرد کوبانقا چاندنیه کو گروپن چکدار تیده بون ایرو والا کرنو برف تر رفعت چون جدرن خواجهی اشکره کرن کو ترکیه دست به بکرنا بنگاه کنوی لشکری لعفرینه کرد
لگوری کو جدرن خواجهی را گهاندن دو هزین ترکیه لباشور گنده کیماره به سر نفچه شیرها و لگندوار عفرینه دست به آواکرنا بنگاه که لشکری انو کرن هروها جدران گوتن جبر آواکرنا بنگاه لشکری هزین ترکیه 305 دار زیتونانی ولاتین بناوه به ناوین عزیز نبو رشید خلیل ابراهیم نجار و بکری نجار و هروها علی نجار برین جدرند سیخوریا عراق ده دبیجن کره خستنا داعش تروریست کامپ الهولیا لپارزگاه حسکی روجاوای کردستان وکنا وندک جهجوینن خواره بکارتینه سیخوریین عراقی ئاگاداری دەرباری کامپا ئەلهۆڵ نیشان ددن و دەبێژن کو ئەو کامپ بوویە ناوەندێک ji civîn û hevdîtinên endam û rêveberên rêxistina terorîst ya Daişê re. Duh roja yekşemê ji derekî sîxorî Iraqî tekez kir kûçekdar û rêveberên rêxistina Daişa terorîst kampa Elhol ya derbederan li parêzgeha Hesekiya Rojavayê Kurdistanê kampê weke navendekî ji bo hemahengiya tevgera xwe bikartînin. Ku bêhtirî not ji sedê ji nişteciyên wê kampê malbatên çekdarên Daişê ne. Ji derê sîxorî her wiha serbar kir ku piraniya wan neşteciyan Iraqî ne û ew endam û rêveberên di kampê de tanha baweriya wan bi îdeolojiya tundrew heye. Beriyan ha jî pisporê ewlehî û leşkeriyê Iraqî Haşim el-Haşimî got ku nîzîka 25,000 kes biregeza Iraqî di kampa Elhol de hene. Di nav wan de bêhtirî 5,000 zarok û jinin her wiha bêhtirî 905 kesî hene eger heye bi kiryarên lojistî di nava kampê de radibin û hikûmeta Iraqî bi hevpeymaniya navdewletî re rêkeftinek derbarê wergirtina wan kesan îmze kir. El-Haşimî got jî ku di dema di navbera tebaxa sala borî ta mijdara heman salê 3,498 kes hatin veguhestin ji bo Iraqê. Kampa Elhol ya ser bi parêzgeha Hesekê ve Komîsyona Bilind ya Karûbarên Penaberan di sala 1991 de ava kir di dema şerê Kendavê de û di sala 2003 de dema ku Amerîka derbasî Iraqî bû careka din ew kamp hat vekirin û niha derbederên Sûrî û yên Iraqî tê de dimînin. بله تماشاوان جان هاجی دریا اسکیبا مامۆستا علی مسلمان دەمێ کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا لە گەلمنە ji bo ڕۆناهێنی خستنەکە بهتر لەسەر نێزیکبوون ئاگۆل هەفتێگەشتانە بەرە رووسیا و تورکیادا چی بووی دەما داویدە و بە تایبەتی پشتی سەردانە ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکەی تورکیا بۆ رووسیا و لە جڤیناوی لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین سەرۆکەی رووسیا مامۆستا علی دەمباش چێ دەهەفکێشێدا چێت پێشهاتیاندا هاتە گواردنان گۆ استراتیژەتە وڵاتên zilhêzên ku destêwerdayên Sûriyê detkinda ku Rûsya û em bêjin Tirkiye ev li hev têgihiştin weke destpêkeke ji bo rêkeftinê li hev kirin. سپاس دبێژم تدی ئەو ڕەوشێ سووری تەمامی ئەو خاضع ئیرادە چەند دەولەتان جێ یەک رووسە و تورکیە ژی فدبێژم ئیطار توزیع مناطق النفوذ هندر مناطق النفوذ جوارتن شد به هر دمكي بدمكي لمسارية الرفعة بروستي او قال لك باجاروكك مهمة ج تركيا رجي وج سوريا رحمو جبر انه كونه جريد سوريا او باجار سوريا وحلبة تبار تف تركيا وريد تجاري استراتيجي دورا درباستبه ترين تجاري دورا درباستبه جبر وي يعني ترك تم هم ويبو پشتی کو کانو بوده که تعفرین خواست انو کانو به الربع دستاخینه لتم روس وقت تسگریک بود پیش و مسئله هیرو مراد بینه انو پشتی سه جراحی سال 1900 هفت بینن الموسكو وقال انقره وقال داريدن جيشنا بيمانكي بلكي هن تماما او نقاط نخ يعني حياة داويل وراء وقت يعني مرة اللي الدنيا دبينه إنه كان تفاهمك تشيبية بلكي هناك بسكريكين هبن حلنا من وقت تحضيرات دبني مرة بدبينه إنه وقت لهبونك تشيبية دورتي وانلو. باشا مامۆستا پرسە سەرەکەت بردا ڕۆلە ئەمریکا وێ چ بێ دەبێ لە هەڤنێزیکبوونانە بەرە رووسیا و تورکیادا چێبووی بەتایبەتی کو ئەمریکا بەردەوام هۆشداری دێت تورکات بژێ گەرون سیستەمێ بەرگریە ژێ رووسیا بکرن ئەمریکا وێ تورکیا سزا بدێ. طبيعي او يعني او مسألة هي قال لك مهمة جي امريكان را هيرو او تشتي هيرو يعني وقت مسألة الرفعة والهافوني صار مسألة غربي فريت همو
امريكا يعني وك يعني مشكله نابينش خارج بر تدي شخص مساله هندر ودا بريدا استقرار شي ببي وري ابوري بيش دهر يعني او مساله امريكي بيشوي ناس لكن الامريكي يعني ممكنه الدواري عسكري دا دواري مسالي استراتيجي دا مثلا وقنا هيرو مثلا صواريخ اس 400 هيرو بيمان اورتي روسو تركو شي بركي امريكي لي مسالي دنيرن اريله المسالي ابوري دا ترتيبي منطقي نفوذ هندر غربي فريدا پر مشكله نابينش برتدي امريكي دستخاء يعني جورك شاندنا اي پر مهم جو امريكا راهيرو مسالي شرقي فريد والهافاتنه تركال هيلكي وكردال هيلكي دن باشا ما مستا علي ده بردا شبان دور والدوزا كرديل و دبري بدما كود بجن روجالات وروجافا جمع فراتي طبي او روشي كردا هيرو يعني دوارك نباش ده بقناعتي مبي يعني جنوبا تديم او دبر كردا اللي شرقي فريد وغربي فريد جاف جدا وبنا وقوة تواصلك وبري هبوي يعني أرتي يعني ملتي كرد وهم مكوناتي ودارنا هيرو قطة حر لياليكي يعني وقت سياستك تيما شاندن او براستي قال لك تسكريكك مزنا ملت جيرا وش كردار الضيبات يعني تيواتي ما مستا تيواتي كو رولا ايران ده پیش روجا که نزدیک ده لوی نفچه نامینه کو بتایبتی او باجاروک چکدارین ایرانیان گو ملیسیین ایرانی جتی ده هبون بلكي يعني حضور ميليشيات ايرانيه اللي هي اللي نبن الزهراء بيترن اجبرت دي يعني او دبرا يعني او حرب جندانه بلكي حرب جندي مزنا هناك او شيعينا بالاساس بله يعني فصائل ميليشيات الشيعي الوضرنا هنا والريجيم اللي هي اللي ترفعتها يعني بشكل كما اللي هي اللي ترفعتها وهي ريجيم يعني بر محاولات كات خوزي جور نكشه يجي حتى قصد يجي جور نكشه جبر او دبيجن هيرو او خط الدفاع يجبر نبل الزهراء باش ما مستا اگر ام بيجن اب بروسا روسي جابجه و ابلها بتيجشنا امريكي روسي كتبار جابجه كرن در سر عرده تركيا و باجه شبده لهمبر چه روسيا به چندش به ترکات کی بجم قال لك تشت تركيا كرازي بهيز دست تركادا هنا جي يعني هيرو يعني سوريا او كريجيم السوري يان روس جي خازن هيرو او چندريك الوضرنا هنا ري عينتاب حلب دست يعني دست تركادا تركا سكناندية ري انطاكي وحلب هيلي نرد هيلي باب الهولا وايس سيار ري حلب واللاذقية ريانا هيرو هتنقر سكناندنا او قال لك ما مستا برسا أوا حتى كو روسيا الري بده تركيا درباسي باجاروكي ترفعت به دفي تركيا تشج روسيا عربكي ناس بيجمع او حرسي ريانا ريا ما قلتني فاكي ياك ضد الهيلي ادلبه هناك تنازل وقت يعني تخيان انه بيمانك يعني سريه وقت النبي اللي يجي انه كان ابن ترك ري بده روسا او تاب روسا جي شري ارهاب الوضع بكن حياري هيرو ترك يعني ممانعة نيري نوا تشتبه مقابل ترفعت هاجر ترفعت ترك روس وريجيم وقصادة جيبكشين ممكن انه هناك تشت بيدا روسا وريجيم اللي هي اللي ادلب اجبر هي اللي ادلب بيترمهم ريجيم را وجواك سوريا المفيدة اكو اسد بري بوتيدو بله ما مستا اگر بمسر او روسيا دفردنا به خودان رولك بهز د سوريا دو بتايبتي كو بهتر علي رجيم دغري بشتوانيا ويدكي بايتخت سوريا بك كنترول هيدا دفيدا د رولا سوريا جي امريكا بهترنا به سوريا ده از بيجم روسيا هيرو يعني د مرحله تراجع ده جبرت تبعات يعني فلسطين بيج ريجيم سوريا هيرو دواري ابوريدا دواري يعني سياسي دا دواري دا قال لك بيج دا مجبرة هيرو هناك تراجع بكيروس جبر نكون تبعات مسألة حماية يعني بمعنى فلسطين ريجيم ودريدن بكي يجي بيتر انه هيرو امريكي البندي كو كانبن يرجي دوا والدا قال لك فيش شنا انه كانبن ايرانيا نفوذ ايرانيا على الاقل مرحليه كي مرحله دي دركتني وان سوريا تمامي فجبروي روس هناك يعني بما معناه انه الدواري تراجعت ايوي بيتر انه هيرو بشار الاسد سروك سوريا هيرو يعني تشناوي طهران دمي داوي او خياط انه يعني قابي سوريا قال لك فرا ايرانيا را بكرنا او جي طبي يعني وقت بروسارا كرنيل صار هذا اجبروي انه روسيا هيرو ايطاري انه
هناك يعني باشتن رژیم سوری را چه ببه وقت تشتی که دولی و نتوی رو دارن خوازن جی هنکی بده. باشه ما مستعلین کردی بگشتی حتی چرا ده که جوان گوهارتن و وان استراتژیت نو آگادار و یانجی بتنه سیر دکش دور و چه گوهارتن چید بیا و جیل گل گوهارتن چی؟ از بین دوری کردی هیرو يعني براستی تجربه يعني كردي دير الدبري غربي فريد او دري دنجي يعني تجربه خمير الحمر تينا بري مرة يعني بمعنى انه خياط كي انه ايوانا لا تشتك استراتيجيه كانوا بن مثلا هي عرضه بقرن كانوا وري ابوري بريخن كانوا بن مثلا مؤسسات اباكن ايوانا تشك دارن شعرن انه هي واتشتاكرن جي و استراتيجيه ودتنا انه فر بقرن وبمن حيادوي إجبار تدي يعني بري خدانا جينا ونجينا كردستانينا بيتر يعني حضور خلوة دارنا أباكرنا أنا مثلا خيط رفعت أري يعني أوك تاريخي كردي الودارنا هي لتشتي مهمتر هيلي بابا هيلي جرابلس أو دارنا جي كردي أساسينا أو دارنا شرقي فريد وغربي فريد دقينا هبدا أو دارنا إقليم كردستاني أو الساري ماذا تمام دكي لهي ترفعت وهيلي مثلا بيجن راقه ودير زور الى اخره او تشتغل على حقيقه بخريطه كردستان يرتنا انا الين سياسيا كردي اما مستعلي جوان گوهارتنه نو حتى تشاستكي اگادارا از بيجم بيني قلتني يعني دوات الجيكيه واهل الجيكينا يعني بصراحه ما نكون بتدور ككرد يعني از بيجم ككرد تبعي ما نكون يعني سياق الاحداث ده ما كان دورك بليستا اجباري ام النتائج اللي جبتنا انا براستي لام باورا يعني هناك شرقي فريد بلكي هناك يعني انكاسي او بدكاسي او باورا قشكي كانوا من دوره كي بليس بحيث كان هناك جي جوار شرقي فريد هذا ازنا باورا من الغربي فريد دبا اشاروجي النزك ده يعني انه الدوره الكرديه هذا كرد متفرج بنا قناعتي بالغربي فريد باشا وكا دوز در انجام نتائج ويرسر دوزي شبن ما مستا إيه تمام واكيد نبوش بنا اجبار هيرو يعني وقت مرات يدنيري انه ترك بشكل او باخر يعني كاسين كرد دقريه ودورتيشتكي وهندك ضغطي جلواندك يعني ازبيجن ديرو كورعي نيزك يعني وري كردي وهناكي هاف كبه لحياني مسالي شرقي فريت بشراسر ببه بلكي وينجي كانوا بانكاسي يانجي يعني همو يعني ملاتي كرد كانوا بيشخرا مسارك دايما هيرو حياري هيرو بيجم وقت تشتك شفراشة قالك سباز بما مستا علي مسلمان دامي كوميتانا بندية بارتيا ديمقراطية كردستان السوريا كودريس كايفال قال من بو تفقرا تشاك سازيا كردية لسوريا ببونيا سالفقرا نهانيا دام ازراندنا تفقري اهنقك له في ساخوال باجاري قامشلو دار خست ایروشی مل انجمنان اجتماعی کردی دا حاضری و اندام جن کسی سربخوانا و امکار بنش بو قضیه ملتی خواه امکار بن ریکی جرا ببینن و ديمقراطي سوريا تمامي ام گرمیتی بخیر هاتنی بوات کن و بحوالا تمامی کن و هیوید کن افتر بگر يا كار بنا عاداتك بيش بوبو يكشم بمينا الى الابد يا جهكي بقري يا هناك وقفه خورتاجانات بيجن ايه كرسيانا حتى ايروم لتيمه تمام سر سوريا توري بمعنى كيج معانيا جهيل سر رصيفين هنا هي حتى انهم ايه درجات دوانا تبقرات جاكسازي وكمويناز دكن وهاتي ناس كرن ناف كولاني كردي وناف جباكا كردي وناف تبقرات سياسي كردي دي تبقرات فر شالاك وقت بيجي بكاركي كردواري وخزمتا قليمة وما في ملتي مدكي چل هندري ولات بي چه دينا بوزيسيونا سوري دبيت نابن جمانا نشتماني كردي دبيت بلا أجنبيتين بدي حصالة مش يمكن الفيدي مش دربش كردستان يجي اسطنبول يجي أوروبا يجي
طبعا تفجرات شبزازية كرد سوريا دخلوا هذا دامزراندن وأمنها بردواما طبعا بشي خاصة بشي ثورة سوري تشتغل وتيل الشيء بيجن يعني تجاوزها أحزابي كلاسيكي هذا كذا بەڵێن هاژی دریا سکای بە مامۆستا فێسەڵ یوسف هەبرێزکارێک گشتیە تەبگەرە چاکسازیە کورد لە سووریە لەگەڵ منە مامۆستا فێسەڵ ساڵە نهەیە دامەزراندنە تەبگەرە چاکسازی پیرۆز بێ خوازم تژمرە بەحسە ئارمانجێن دامەزراندنە تەبگەرێ بکێ دوا نە ساڵێن بوریدا حتا چه ئاستێکی تەبگەرێک کاریە ئەو ئارمانجێن و ژێرە هاتیە دامەزراندن بدەست ببینێ سپاس اشترى وطمشفان هيجات ماميرا گەلک سپاس في سالفەگەڕاندنە نەساڵی یا تەبگەرە چاکسازیە کوردی ئەز هێویتکم ملەتێ ما حتانها جهنا سەرکەتیە و جهنا هێت خەباتێ دەیە بەرپێ هەرێ خورتر مافی خۆی چارەنووس بکاروەرێنێ و قاسی وێژی هێویتکن ملەتی کورد کوردستان عراقی سەرۆکاتیا جەنابێ سەرۆک مەسعود بهتر گاو و ئەو ناو ئەو ئاستانگایی و دۆر پێشکردنا سەرخلاص بێ ئێمە وەک تەبگەرە چاکسازیە کوردی بەری 9 ساڵاتە وەختێک و چێبوو بەری شۆرەشا سووری بوو دوی وەختی دەژی گاوەک هات ئاوێتن بە ئالیێن و ئەمکاربن ڕەنگێکی ژێڕێخستنێک دیموقراتی گۆ هەر کەس تێدا جێهگرتی بێ ئەف مەسەلەی ناڤەندی ئەمکاربن ڕێکێ ژێرە ببینن گۆ خۆرد ژن کەسن هەرەمین کوردی دیتری چاوا تەبلی ڕێخستنێ ببن ئەمکاربن بهێرن گۆ ئەف جهێ گۆ قیادی هەر کەسێ گۆ کاربێ خودی نەرین و بەهۆری و ڕۆشنبیر کاربن تێدا جێهگرتی بن پشتی ساڵێکیش دامەزراندناوێ و دیارکردناوێنە شۆرەشا سووری دەست پێ کرد وەختی شۆرەشا سووری دەست پێ کرد ما ئارمانجێک سەرەکی ئەوا گۆ چاوا تەبلی بووناوێ شۆرەشێش بەرگۆ ئارمانجێ ملەتێ ما بە کەرئانینە ڕێجیمەکە دیموقراتی گۆدناودا مافی ملەتێ کورد وەک شریکەکی هەندروێ سووریادا شریکەکی نەهەوە بمێنێ پیا شریکێک بێ دوێ نادەژی بە تەفگەرە کوردی تمامیرە هێ دەستپێکی مەکاری بوو 15 مەهانها هەفدیتنەك شێوەرمەندیە وەک تەفگەرە چاکسازیە کوردی بە هەورێزێ خۆرتای گۆ دەردکەتن خۆ پێشندانە بە شەپێلا پێشە ڕۆژرا بە پارتیا گۆ ڕەحمەتی عەبدڕەحمان ئالوجی سکرەتێرێ مەبهەفدورە چێ کردووی وەختیدا چاوەڕۆلا ملەتی کورد سووریادا دەوێ سەرهەلدانا گۆچێ بووی ڕۆژێ تێوێ چاوابی و مەکاری بوو گەلک ئەنجاماژێ پشتی ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی کۆنگرەیەکەمین لدار کەت مەهادەهادا مەدی ئەم نکارن خۆ بدن ئالیکی بیەک هەلوەستێ ملەتی کورد ئیرۆ دوی وەختی دەدهات خۆستن گۆ یەک هەلوەست بێ یەک تشتێ مەی پرۆگرامە مەی گۆ پەیرە ئەم کار بن ئەم تەڤلی ببن و بریار کۆنگەر دەجی هاتەدان و پشتی وێ ئەنجومەنا گۆژی هاتە هەلبژارتن گۆ دوێ تەفکەرە چاکسازی و ئەو پارتیên گۆ ئەو هەفدیتنا شێوەرمەندیە ئەوژی جێهگرتی بند ئەنجومەنی پشتی گوامتە بەێ بەردەوام بە پشتی ئەم تەڤلی ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی بوون مەدی داخوازێکی ئەم لە تێمە هێویە ملە تێمە تێدا بۆ ئەم کاربن ملێ خۆ بدنە هەفتوو و نمونونەکە بەرب ئالیەکی تیا دەچێ بەرب خەباتەکە گۆ کەسێک نکارێ بێوەڵە کورد هەر ئالیک ڕەنگێکی خوازی ئەم تەڤلی بوون و کاری خۆ و تشتی هەی ئەم هەندروێ ئەنجومەنێدا و حتا ئیرۆژی ئەم بەردەوامن و هەگەر سەرکەتنن هەبن تەفگەرە ئەمەرە هەندروێ وێ ئەنجومەنێدا جهێ سەربلنداییە سەرفرازیە گۆ ئیرۆ ئەنجومەنامە جێهگرتیە دەستای وێ ئێگۆ کار پێت بێ ئێخۆجهی ئێل دەرڤە دەستایە تەفاو دێدا جهێ دیترێ تمامژی ئەس جارێک دیت بێژم جهێ سەربلنداییە و شەرەفەیە وەک تەفگەرەکەی گوام ئیرۆ ناو ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی
ئەواگو خودیە پرۆژەیەک نەتەوەی کوردی یاگۆ پشتگرتی هێزن کوردستانی بتایبەتیژی سەرۆک مەسعود بەرزانی باشە مامۆستا فێساڵ تەبگەرە چەکسازی تەبگەرە بزاڤ ڕزگاری خوازە کورد چاوە دنرخێنێ خەباتاوێ دەدەمە نەهادا ئەس دەبێژم ینی هەگەر تە دەبێژێ مەسەلا کوردی سووریا خەباتە ملەتی کورد لە هەندروێ سووریا ئیرۆ ئەم بەشەکن ژوێ خەباتە ئەوە هەندروێ سووریا دە چارەسەریەک ببێ گۆرەجیمەک دیموقراتی بکارۆرێ دناورە دەستورێک هەبێ ئەو دەستور گۆ مافێ ملەتێ تێدا کارۆری ئەس وێنات بێژم جهێم خابنیە پشتی 8 ساڵە شۆرەشا سووری یاگۆ دەست پێکرد شۆرەشێک ئاشتیانە سڤید بۆ مەسلەی لەشکەری و پەیرە مەسلەی تیرۆلیستا و پشتی وێ گەلێک پرزگرێکێوێ و ئەو ناچێ بوون گریزێوێ ئیرۆ وەضعی کوردیژی دناودەیە حتا ئەنها مەسەلا عفرینی و دەرباسبوونا ترکا و دەستدانی ناگۆدانینە سەر عفرینێ و دەرد و ئێش و گۆ خەلکی عفرینێ دبینن ئیرۆ وێرانکردن و خراکردناگو ئەو گروپن ئەوێ گۆ ترکا بەگرێدای گەلێک تشتێ خراپکن لە ئالیە دی ترێژی ئیرۆ ئالیە گۆ ناولێتکن ڕۆژهلاتی فەرات هەنێک هەرەمەندیژی ناودە دێرا زۆرێ و ڕقاجار نامرۆ پێت حسێ گۆ هەرمێ کوردستانە سووریا گۆ بەرێمەد گۆ سێ هەرمن سەرەکینە یانژی قەدیا ملەتی کورد نەوەک بەرێتێ لێ ئەم ئیرۆژی بەرپێدن هەندروێ ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی و ئەم وەک تەفگەر گۆ دوێ ئەم خورد بکن مەسئەلا داخوازە چارەسەرکردنەکەش قەدیا کوردی باشە مامۆستا پرۆژەیەن تەبگەرێ دێ پێشەڕۆژی دە چه هەنەداک و پێشنیار بکێ لەسەر تەبگەرە ڕزگاری خوازە کوردی داکووان جەهبجە بکەی یعنی ئێمە ئەم ببینن یەکەمین ئەوە گۆ ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی دوێ خورد ببێ دەوێ سازیەوێ تمام خورد ببن ڕۆلێک وا هەبێ ئەوە کارێ دیموقراتی دناودا دناو پەیوەندیە دناو کەسێوێدا وەکی دیترێژی تێکلدار بێ خورد ببێ ئەو ڕێکەفتنێوێ ئێگۆ ناو ئۆپۆزیسیۆنێ دە هەگەر ئەتیلاف یانژی پشتی داخوایانیا ڕیاد ددۆ ئەوە گۆ ڕۆرێکمە هەبوو تێدا وەک ئەنجومەن گۆ ئقرارکردنە سووریا گەلک نەتەو بێ نە تەنێ نەتەوەک تەنێ حەکم بکێ سووریاکنە ناوەندی فیدرالی ئەمبەر پێدن قاسی وێژی ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی خورتر و پەیوەندیە وێنا بە سەرۆکاتیێرە ئەمبەر پێدن گۆ ئەو پرزگرێکێ گۆش عالیە خۆدا حتا ئیرۆ پەیەدا تەفدەم وێ هەڤبەندێ وێ عالیە ئەنجومەنێدا بەردانا گرتیا ڕێدانا کارێ سیاسی ڕێدانا کارێ ڕاگەاندنێ تمامی ئەم کار بن کار وەرێنن و ئەم دەست پێ بکەن گۆ یەک هەلوەستێک بێ ئەم کار بن خورتاییە ئەمدان وستاندنێ بکەن سەرماساد وەلی یا گۆ چاودێریاوانە هەگەر بێ و حکوومەتێک گەلێک پێکهاتێ سیاسی تێدەبن ئێنەتەوی تێدەبن یانژی دەستورێک بێدانین یانژی هەلبژارتن تێدا هەبن گۆ ئەم کار بن خورد بن ئەvە پرۆگرامامای سەرەکی یا گۆ ئیرۆ ئەم هەندروێ ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردیدا سەر خەبتن و ئەم کاردکن گەلک سپاس ji bo mamosta Fêsal Yûsif hevrêzkarê giştî tevgera çaksazîya Kurd li Sûriyê Qudrê Skybal gel min bû gelek spas mamosta. Çekdarên Hesedê di helmetên girtina ciwanên Kurd li deverên dibin kontrola xwe de ji bo leşkeriya neçar berdewamiya herî dewî jî parêzgeha Reqayê hejmarek ciwan girtin. Ji derên meydanî ragihandin ku çekdarên Hesedê hejmarek ji ciwanin li parêzgeha Reqayê bê مەبەستە برناوان ji bo leşkeriya neçar girtin heman ji deran serbalkirin ku ew ciwan dema darbasbûnawan li ser rêbendekê polîsên leşkerî yên çekdarên Qesedê hatine girtin. Roj bi roj û rejêma Esed û Rûsya êrişên xwe yên esmanî li ser bajar û bajarokên Bakurê Sûriye gurtir dike û ya herî dawî jî balafirên şerkeriyên Rûsiyê û milîsiyên Îranî bi hejmarek top û mûşekan bajarên Idlibê û bi taybetî devera bêçekirina armanc ku di encamê de hejmarek kuştî û birîndar ketin. Balafirên Rûsî û milîsên Îranî di operasyona xwe ya leşkerî de li Bakurê Sûriye berdewam in ku di encama wê operasyona leşkerî de bêdehan sivîl dibin qurbanî.
دیما هفرسکارن برسفدان راگهاندن کو جبریا دمه نیوان و انگوج سباتا بوری و بالافرین شرکرین روسی و ملیسین ایرانی ده انجام دانا اپراسیون اسمانی ده لسر هجمارک باجار و باجاروک لباکور سوریه به تایبتی لدورا به چک ده بردوامن. ده داخلانی که ده تیمانا ووری اشکره کر کد انجاموی اپراسیون ده بهتری 254 سیویل ناوان دانوت و یک زاروک جیهابون تانها هاتنه کشتنه. 200 سیویل لباجار ادلب و گندوارن وی هاتنه کشتن و 45 لحمای جیان خواجی دزدانا و 7 ولاتی لحلبه و 2 للاسقیه بون قربانی. همان تیم داخلانی خود دیار کرد که به صدماوی اپراسیون پلک دربدری دروست بو که نزدیک 186,252 کس دفجمال و ملکن خبردان و دربدری دورین آرام بون که جوه هجماره 25,019 کس دربدری باجار معرت النعمان بون و 17,182 کس دربدری باجار کفر نوبل بون. دیما هفرسکارن برسفدان دداویا داخویانی خود بردوامی اپراسیونا لشکری لسر باکور سوریه جالی روسیا و ایران و بتوندی شرمزار کرد هفدمی بیدنگی ناو دولتی داخواز جالی ناو دولتی و رخصنن مافی مروان کرد که بیدنگی خو بشکینن و دزوترین دم ده دستوردانه بکن جبورا وساندنا وان ایریشنتون دل سر سویلان. دوجی چالاگوانان جناوا باجار ادلب راگهاندن که درنگی شوه بالافرین شرکرین روسی به هجمارک اپراسیون اسمانی باجاروک اورمجوز و در دورا باجار اریحا لباشور گندوار ادلب آرمانچ کرن دیار کرن کود انجاموان ایریشانده مالباتک به تمامی کش 7 کسان پیک دهات هاتن کشتن سرباری گشت نازیان مادی لسر مال و ملکن ولاتین و دوره. اروها بروانیا سیویل جی جالی خواه دیار کر کود انجام ایریشن رژیم اسد لسر گندوار حمایه به تایبتی باجاروک الحویز کفر نبل العمیقه والحمراء والحویجه وكلها المضيق هجمارك ولاتين سيفيل هاتن كشتن. بروانیا سیویل دازانیجی که روژ بروژ و رژیم اسد ایریشن خوالی سر هردو گندن ادلب و حمایه گرتر دکه ده انجاموان ایریشان ده خلک دورین 4 دبن مالن خواه بجه بهیلن و بری خواه بدن دورین آرام. لباجار حلب جی دوه بازارا گلیری به هجمارک توپ و موشکان هات آرمانچ کرن ده انجامی ده بهتری 6 سیویلان جانا خواه جدزدان لگل برین داربونا هجمارک کسندن. راوشکار اسایش نتوی امریکا اشکار کرد که لگل هفشان خوی اسرائیلی پرسا روبروبونا ایریش و ماترسین ایرانی گوتو بیش بکه جون بولتون راوشکار اسایش نتوی امریکا لسرطورا خوی جواکی تویتر بلاف کرو گوت که بریاره ده دمکان زیگده لگل مئیر بن شباب راوشکار اسایش نتوی اسرائیلی بجوه ده جوینه ده و چاوانیا روبروبونا ایرانی و جنابرنا هجمونا ایرانی لنفچه گوتو بیش بکن. هروها بولتون گوت کو روبروبونا هجمونا ایرانی و به هفبشی به دنابر امریکا و اسرائیل ده. وزیر بروانی آلمانیا لگل هفشان خوی امریکی جویا و چارنویسا چکدارین داعش گوتو بیش کرو ده جوینه ده تکازیل سر دادگاه کرنه هر داعشکیل گوری توانین کو انجام دانه هتا کرن. پشتی بداوی هاتنا ریختنا داعش یا تروریست جی سوریه ایدی مجارا چارنویسا تروریستین داعش ین کو هاتنا گرتن و چاوانی دادگاه کرنا وان تیکرن. هری داوی جی وزیر بروانی آلمانیا اورزولا فون دیر لاین لگل هفشان خوی امریکا باتریک شانهان جویا و دوسیا چارنویسا تروریستین داعش ین بیانی گنگشه کر. پشتی بداوی هاتنا جوینه وزیر بروانی آلمانیا دکنگرکی روزنامه‌وانی دا راگهاند که هر دو آلیان تکس کرنه که چارنویسا هر تروریسته کی داعش لگوری تاوانن وی و وره چاره سر کرن و گوت که کشه و آستانگیا سرکه اوه کم کرنا بلگیان لدوره درباره چالکین تروریستی و تاوانن که هر داعشکی انجام دایه تا که لگوری وان تاوانان بین سزا کرن. نافبوری افیک جی آنی زمان و گوت کد هیاما چند هفتهین بیدا و هلگرتنا باره دوسایا چارنویسا تروریستین داعش جالی هر دولتک اندام ده پیمانیا ناف دولتی دا ورخویا کرن. هر وها دل رحتیا خواه درباره مانا هیزین امریکی دی سوری دا در براند. و آمجا پیکر که امریکا چند جاران تکزیل سر مانا هجمارک دست نشان کری جهیزین خواه دی سوری دا گریه. پرسگریکا و گر و دادگه کرنا ولاتیین بیانی ین کو تبدی ریزن داعش لسوریه بونه کشه که آلوزه که به هزاران جی تروریستین داعش ین بیانی لجم چکدارین حسده گرتینه و پرانیا ولاتین بیانی ورگرتنا داعش ین خوش بر مترسین اولهی ردکه
خوشحالی خواه امریکا بریا دمکه گفا سربست بردان تروریستین داعش دابو اگر دولت بیانی داعشین خواه ورنگره. دلال خلیل خاچە سۆڕە نەفدەوڵەتی بانگە دیارکردنا جوه و چارەنویسە سێ کارمەندێن خۆک و لە سووریە هاتوونە بن چاوکردن دکە یەک ژوان پەرستارەکە نیوزیلەندیە و دوێ دەنجی وڵاتیên سووریێنە. Di berdewamiya şer û krîza ku di Sûriyê de hate encamdan piştî şoreşa Sûriyê û durustbûna grûpên çekdar di nav wan de yên tundra û hejmarek mezin ji rêxistinên navdewletî û herêmiyên mirovî alîkarî û roleka berçav di alîkariyên mirovî û bizişkî de ji welatiyên Sûriyê re hebû qelenekî pir buha jî encamê de dan. Ji wan jî xaça sora navdewletî bû. Xaça sora navdewletî banga diyarkirina cih û çarenivîsa sê karmandên xwe ku li Sûriyê hatibûne bin çavkirin dike. Xaça sora navdewletî roja yekşemê daxuyaniyek belav kir. Têde banga diyarkirina cih û çarenivîsa sê karmandên xwe ku ji beriya 5 salan ve li Sûriyê hatibûne bin çavkirin li gorî dawîtirîn zanyariyên wê ji aliyê Daişa terorîst ve hatibûne girtin ku alîkariya wê bike û zanyariyan li ser wan bide eger hîn her sê karmandên wê girtî bin daxwaza serbestberdana wan bi awayekî bilez û bê şert û merc kir. Ajansa Reuters li ser zarê xaça sora navdewletî belav kiriye û got ku xaça sora navdewletî ji bêdengiya xwe derket û navê her sê karmandên xwe eşkere kir ew jî Louise Akafî ku perestareka New Zealandayê ew du ajûkarê wê ne bi navê Ela Recep û Nebîl Bexdûnis her du jî ji regeznamayê wan Sûrî ne. Li gor daxuyaniya xaça sor û zanyariyên wê her sê karmend dê 13 Oktobera 2013 de dema ku li gel karwanekî alîkariyên bizîşkî berê wan li Idlib bû grûpeka çekdar ew rawestandin 7 kes ji wî karwanî girtin. Lê roja din 4 ji wan serbest hatin berdan. Her sê karmendên din jî mangirtî tanha çarenivîsa wan nediyar e. Lê li gor hin zanyariyên tekeskirî ta dawiya 2018 jî Louisa Hinsaxa û li dêra zorê bi çekdarên Daişê re hatiye dîtin. Lê her du karmendên Sûrî zanyarî ser wan tanha tunane. Xaça sor amaje kir ku piştî ji navbirina Daişê û deverên dibin destê wê de li Sûriyê metirsîl sernazkirina cihê Louise heye. Lê di deman ha de hêviyê wan hene ku cih û çarenivîsa wan zanibin. Dominic Tilhart rêveberê xaça sor di vê derbarê de got ku peristara New Zealandî Louise bû yekê karmenda herî dirêj dem digirtin û binçavkirinê de di dîroka rêxistina xaça sor de maye. Her di vê derbarê de hikûmeta New Zealandayê jî beryanha ragihandiye ku bi awayekî bihêz û ciddî lê Louise digere û tîmek li Iraqê jê 12 kesan pêk tê di nav wan de leşker jî hene belav kiriye da ku bigihîne de û çarenivîsa wê zanibin. Louise Kafê 62 salî Sala 1988 tevlî xaça sor bûye û beriya li Sûriyê kar bike li Efganistan, Bosna, Iraq, Somal û Sri Lanka jî di demên şer de bi xaça sor re kar kiriye. Tevî ku Hesedê di meha borî de ji navbirina Daişa terorîst ragihan lê tanha Kafê û her du karmendên Sûrî çarenivîsa wan nediyar e. رجاما أسد مالو ملكن صادو سهو حفت كسي وجنو زاروكين وان كوبرانيا وان خلق بجاري دوم ماينة دست سردكي بهتر بزانين دو راپورتي دا. رژیم اسد بریارک درباری دستسرکردن مال و ملکین سیویلان لغوطه رجلات شامی درخست که لگوری و بریاره رژیم ماف ددخواه که مال و ملکین بدهان جنشتجین غوطه که بشداری خونیشاندانان لدیجی رژیم ببون دستسر بکه. هن مالپران کوپیه که جوی بریاره بلاف کرنه کوته ده دستسر کرنه مال و ملکین 137 کسی و جن و زاروکین وان کوپرانی وان خلک باجار دومایه پشت راستی که. لگوری هنچالاگوانان که دناوا لیسته یا کسین که مال و ملکین وان تینه دستسر کرن سروکنه انجومن خوجهی و دستنه سیویل و راگهاندنه هر وها فرماندنه بره ین ارتشا آزادا سوریه هنه. دی سه طباخا 2018 ده رژیم بریارک درخست که لگوری و بریاره مالو ملکن چینه که برفره جه کارمندن بره ین رخصن انجواکا سیویل و حکومت آدمکیه سوریه لید درعای هر وها مالو ملکن جنو زاروکن وان تینه دست سر کرن. لگوری مافناسان که او پینگاو وکو بردوامیه که جیاسا جماره ده که لگوری و یاسای نافچن نو دهندر باجار و باجارو کانده ورنه آوا کرن. هر لسر وی پنگاوه، کوالیسیون اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه دمال پراخواه یا فرمی ده بلاف کریه
کو کوالیسیون ویەکێ وەکە ئەستراتیجیەکێ ji aliyê rejimê ve ji bo diziyaxanûberên penaber û derbider û koçberkiriyên bineçarî û dana wan ji bo neştecînê nû ku alîgirên rejimê ne bikartîne û ew yek li gorî yasaya navdewletî dikeve çarçoveya tawanên şer de. ڕۆژنامەیەکە ئەڵمانی بەڵاو کرد و ئیدی هەموو پەنابەرین سووریێ نکارن مافێ پەنابەریە لە وڵاتی ئەڵمانیا دەست بخن. ڕۆژنامەیەکە ئەڵمانی بەڵاو کرد کۆ ئیدی نابێ ji mafê hemû penaberên Sûrî neştecîbûnê û parastinê bi dest xwe vebênin. Rojnameya Morgan Post ya Almanî belav kir ku Ofîsa Tevlîbûna Civakî û Penaberiyê ku rêmayînên taybet an ku irşadat derbarî Sûriyê belav kir, serbar kir ku metirsî di nava penaberên Sûrî de berbelav bûye. Rojnameyê wekû nemûneyekî ser penabereka Sûrî belav kiriye ku dema ew penabera Sûrî daxwaza mafê neştecîbûnê kir, daxwaza wê hate redkirin. Ew yek normal e ku hejmarek mezin ji penaberên Sûrî mafê neştecîbûnê bi destxwe naxin. Liya ne normal ew bû ku ew jina penaberê mafê parastinê ji aliyê Ofîsa Navborî ve bi dest nexist. Li gorî wê ofîsê ku sedemên rastaqîne li Sûriyê tune ne ku li ser wêyekê mafê neştecîbûnê bi dest bixin, bi taybet piştî rawestandina şer û pevçûnan di navbera rejîma Sûriyê û opozisyona Sûriyê de û grûpên çekdar de. Li ser wêyekê ew ofîs dest bi redkirina daxwazên neştecîbûnê kir, tenê destxistina qedexekirina vegerandinê ji bo sedemên mirovî bi dest penaberan dixin. Rojnameyê serbar kiriye ku rewşên wiha pirsên bi lez bal dikişênin. Çawa ew ofîs rewşa Sûriyê wiha dinirxîne û eger heye ku gefa vegerandina wan lê welatên wan yên ku hîn şerê navxweyî têde rû dide. Wezareta Navxweyiya Federalî BMW ragihandbû ku ew ofîs ew rêmayîn nû kirin. Lê tulê wan ji aliyê hikûmeta hevgirtî de derbarî xalên nûkirî de nehatiye dan. Rojnameyê balikşan serweyekê ku ya diyar ew e ku Ofîsa Tevlîbûna Civakî û Penaberiyê biryarên wê berûva jî raporta ku ji aliyê Wezareta Derve hatiye derketin ku di dawiya sala 2018 de ew biryar derketbû derbarî vegerandina penaberan ji bo Sûriyê û nerxandinek ji rewşa Sûriyê bi vî awayî. Ji alî xwe ve jî berpirsê beşê siyasî yê yasayî lê rêxistina Biro Azol yê alîkar bê penaberan re ragihandbû ku ya diyar ku rewşek tevlîheviyê û metirsiya vegerandinê di nav penaberan de belav bûye. Li gorî nerîna penaberan jî ku ew biryarên nerênî yên dawî derbarê neştecîbûnê derketbûn, bi têkbirina ewlehiyê binav kir. Bi helkefta sal roja cîhanî ya zarokan û bi amedebûna rêveberê perwerdeya Sêmêlê û rêveberê Kampa Domîz lê dibistana cîhaniya lê Kampa Domîz Festîvala Behar û Jiyan bi hemahengî li gel rêxistina sêv de çêldirên pêşangeheka wêneyan û çend çalakiyek hate rêvebirin. برێ بە داوی هاتنێ دووبارە سەر نوچە. گرۆپەکە چەکدار ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê vekişiya û berev bajarokê Tel Rifat birêkird. Sêxuriya Iraqê dibêje Kampa El Hol ya dibin destê pêde de bûye cihê encamdana civînên Daişê. John Bolton dibêje Amerîka û İsraîl ve bi hevbeşî çawaniya ji navbirina hejmûna Îranê li Sûriyê gotûbêj bikin. Rejêma Esed desteserkirina mal û milkên welatiyên gotiya Rojhilat de berdewam e. Her şad bin.